Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphayana-ke kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke umthombo ongaphakathi kuyona-ke lapha i-Orlando Pirates uqinisekisa ukuthi-ke umdlali obegijima-ke kwiSekhukhune United obekade-ke ekwi-loan from laphana-ke iMamelodi Sundowns uSipho Embule. iMamelodi Sundowns-ke osukwini la izolo kuvele-ke indaba zokuthi engathi-ke impela-ke lo mdlali-ke ayimsayinisanga i-contract entsha, so impela engase-ke agijime kwelinye iqembu. Indaba-ke evelayo njengamanje umthombo ongaphakathi kwi-Orlando Pirates-ke uveza indaba zokuthi-ke uSipho Mbule engase-ke agijime kuyona-ke i-Orlando Pirates, kodwa-ke kuzoba-ke nenyathelo i-Orlando Pirates-ke okuzomele-ke iyithathe njengoba-ke isizini isavaliwe ngesimo sokuthi-ke uSipho Mbule ubekade-ke laphana-ke eney'nkinga zophuzo oludakayo. Kuthiwa i-Orlando Pirates ngathi-ke izomisa kwi-rehab before laphana-ke kuvulwe-ke yona-ke isizini entsha ka-2025-2026. Impela-ke singakulindela ukuthi-ke uSipho Mbule agijime-ke kuzona-ke ezimnyama laphana-ke eswini next season-ke. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo, nisale kahle.